Saya jenis tak suka beli kasut tau. Jadi saya takkan keluarkan duit. Saya kalau yang kasut saya pakai yang sekarang kawan kasih. Kasut lama hilang kat masjid. Terpaksa balik kaki ayam kan. Selamat datang ke Just Do It. Saya Sab, host you all di mana kita akan bincang tentang siapa yang better at handling duit. Orang muda ke orang tua. Tapi there's a catch. Mereka kena create a terrarium by earning items through quiz hari ini. Bersama saya sebagai juri hari ini, we have Encik Faduli Rahman yang juga dikenali sebagai Mr. Financial Detective who has more than 20 years of experience in the financial sector. The best part, Encik Faduli akan decide siapa yang beri the most reasonable jawapan akan menang all the prizes lah. Terrarium ni mesti sesuai untuk hias rumah. So, buat properly, okay? Dah ready ke belum? Ready. Yes. Ready, let's go. So, bila kita cakap pasal credit card kan, there will always be a bill to pay. Jadi, untuk Encik Hassan dan Haikal kan, your first soalan, your bill credit card baru masuk last month. Then it's $250. So, berapa banyak you will pay? I have to pay full lah. I need to pay full to avoid such interest or what lah. Itu akan make sure I stay on track lah. In terms of macam mana I spend. So, Haikal? Sama juga, saya bayar 250 full amount lah. Pasal kita nak elakkan the late payment fee lah. Rasanya dua-dua memberi jawapan yang sama. Adalah betul lah untuk membayar bil sepenuhnya 250. Sebab kalau kita tak bayar penuh, dia punya interest rate tu akan roll over. Tiap-tiap bulan dia akan compound. Jadi kalau kita tak bayar penuh, dia akan keep compounding lah. Sab ada found out interesting fact pasal orang muda kita lah. Berapa banyak credit card mereka ada? So, Faduli, you rasa stat ni surprising ke tak? Boleh dikatakan tak sangat sebab apa yang saya perasan, memang zaman sekarang anak-anak muda ada juga banyak credit card dan ada yang sampai 2 atau 3. Pada saya, paling banyak pun 2 dah cukup lah. So, Haikal, you wakil rakyat orang muda, you ada berapa banyak credit card ni? Saya ada 4 total credit card. Tapi yang saya actively gunakan cuma 3 je. Yang satu tu accidentally dapat bila kita apply macam buka account kan, tiba-tiba tahu-tahu dapat credit card. Okay, how about you, Hassan? Zaman muda tu ada, tak salah ada 2 credit card. So I macam misuse dia punya benefits of having credit card. Biasalah kalau bayarnya lambat, then masuklah interest, late payment fee. So in a way I dah belajar all that and I nak kena jadi disiplin pula lah. So ni Sat nak tanyalah Haikal dengan Hassan soalan seterusnya untuk dapat cactus. So the shoes yang you all nak is selling for $60 instead of $120. So you all terus beli ke atau you all just like macam tak apalah? Saya jenis tak suka beli kasut tau. Jadi saya takkan keluarkan duit. Saya kalau yang kasut saya pakai yang sekarang kawan kasih. Kasut lama hilang kat masjid. Terpaksa balik kaki ayam kan. Jadi yang ni kawan kasih lah pasal kesian kan. Dan sekarang umur meningkat. So kita kena pentingkan apa yang kita perlu daripada kita mahu. So kasut tak hilang kat masjid kasut juga? Tak, ikat dalam plastik. Okay. Saya rasa saya berikan kepada Hassan sebab jawapan dia lebih pada affirmation daripada Haikal. Sebab Haikal kata kasut, mungkin kasut dia tak minat. Dah ada barang lain yang dia minat. Kan kadang-kadang benda-benda diskaun ni boleh influence kita. Tapi that particular month mungkin kita ada dah set budget. Mungkin kalau benda yang kita minat, kita tak ada duit pun kita akan cari duit. Kat situlah nanti ada kita punya insting pakai kad dululah. So I actually ada buat research yang tanya orang muda kita lah. Like diorang pakai credit card untuk apa kan? Dan untuk Haikal kan, pernah tak you encounter macam instances yang your kawan nampak benda just like beli lah sama-sama, like enablers ni semua? Saya ada kawan yang satu, dia enabler jenis travelling. Dia pantang nampak tiket harga murah tau. Asal murah je dia macam Haikal jom lah. Tapi saya tak pernah termakan. So we have to assess our finance first. Dia tak boleh ikut kehidupan orang lain. Apparently trends dengan kawan pun boleh affect expenditure. Betul tak Faduli? Betul. Kita punya surrounding tak kira kawan, kadang-kadang saudara mara pun boleh affect kita. Ini yang kita katakan individual yang perlukan social approval. Diorang akan rasa diri diorang tak sesuai dengan diorang punya surrounding kalau tak match. Kan kadang-kadang kita pergi bank and then pergi mall ni semua ada roadshow. Roadshow ni semua diorang kata, come lah sign new card. So untuk Hassan dengan Haikal kan, usually apa yang you all look for bila you all nak sign a new credit card?
First, definitely dia punya benefits lah. But at the same time, also kita kena be careful of the interest rate. But again, I'm not a fan of like what you say lah, macam roadshow. Kalau I nak, I will make sure I cari lah daripada dia datang kat I. Kadang-kadang benda-benda gini dia macam trap tau. Dia akan cakap benda yang baik, tapi you dah pakai kad tu baru dia muncul benda ni. Jadi kalau roadshow saya cakap apa, no thank you. Masih jalan. Lagipun macam kalau kita nak, kita carilah, betul like what Hassan said. There's a lot of platforms online yang kita boleh cari that will give you a summary of what does this card offer, apa yang card ni offer, and then from there kita boleh pertimbangkan which one suits our lifestyle better lah. So Faduli, you rasa siapa yang deserve statue? Okay, dua-dua sengit, tapi saya nak tahu bila Hassan dengan Haikal buat research atau comparison, apa comparison yang both of you buat? So nanti adalah macam website say they compare annual fee, all that. Tu semua have to take into consideration lah. So Haikal? Saya tengok eligibility dulu lah. Kalau eligibility dah baru tengok, kalau tak payah tengok lah kan. Jadi it shrinks down your choices. Lepas tu tengok kad tu ada annual fee ke tidak. Lepas tu tengok promo apa dapat. Tengok macam kad ni dapat AirPods, ada yang dapat iPad. Tapi tu sementara je. Tu kita tahulah, tu macam dopamine untuk kita rasa feel good. But it's not good for you to look forward to it lah. Dua-dua jawapan yang saya nak dengar. Jadi okey tak kalau saya berikan kepada dua-dua? Boleh je. Bila kita nak sign up credit card ni, ada 3 perkara penting yang harus kita perhatikan selain daripada apa promo yang diorang berikan. Jadi 3 perkara penting ni, kita punya credit limit, kita punya interest rate dan dia punya charges for late payment ataupun penalties. So credit limit ni selalunya diorang akan kasih 3 ataupun 4 kali ganda kita punya gaji. Kalau boleh turunkan lah. So kita pun nak berbual pasal cashback lah So jadi untuk Hassan dan Haikal, you all dapat notification yang you all eligible for a 10% cashback kalau you spend this weekend $20. So you all belanja ke tak belanja? For me, kalau groceries, yes, I'll go for it. Pasal tu benda keperluan kan. So Haikal? Saya rasa saya tak beli kot. Saya ni tak suka sangat shopping. Lagi-lagi weekend kan nak kena keluar kan. Malas, duduk rumah je. Saya tak payah shopping lah. Jadi kita simpan je duit tu. Simpan je? Simpan je duit tu. Okey, kali ni saya akan berikan pada Hassan sebab jawapan Haikal kurang lambat hati saya. Kurang information. Okey, jadi jawapannya memang tak patutnya terus impulsively kita pergi spend So macam tadi Hassan kata groceries ni kira benda yang kita dah plan in advance, benda yang kita nak beli. Jadi kalau benda kita dah plan already inside dalam kita punya budget, kita punya cash flow kita nak buat, dan tiba-tiba orang kasih diskaun, then why not kita boleh teruskan, tapi bukan perkara yang not inside kita punya budgeting lah. Untuk Faduli kan, apa yang kita boleh lakukan untuk pastikan yang kita tak terlalu reliant on credit card? Setiap individu patut dan wajib sediakan diorang punya own income flow. Kita punya expense ni, kita ada two types. Satu indispensable dan satu kira perkara yang tak boleh elak lah, seperti groceries, utilities. Dan lagi satu kita punya own expense. So buat cash flow setiap bulan, sediakan, dan kita boleh tengok dari situ berapa kita punya baki. Dan kalau perlukan credit card, elakkan daripada terlalu banyak credit card, dan always pay in full. You rasa orang muda hari ini kan ada more risk to credit card debt ke atau tak? Kalau ikut statistik, betul. Anak muda sekarang lebih tercemar daripada the risk of credit card compared to previously. Kalau dulu kan kita cuma ada DBS, kita ada bank-bank yang tertentu, tapi sekarang ada banyak online banking, online services, e-commerce, and semua link to either credit card ataupun debit card. So dengan soalan terakhir kita kan untuk Haikal dengan Hassan untuk dapatkan ROC kan, apa you all akan buat bila you all dapat tahu yang bank akan charge $100 annual fee? I try to call in lah, minta waiver lah. Kadang-kadang all this nasib lah kan. Kadang dia bagi fee waiver, kadang tak. Sama juga kita akan call ataupun certain banks allow kita to just do it from the app. Jangan reverse balik that charge amount. So Faduli, what are your thoughts? Ada lagi 2 cara yang kita boleh lakukan. Kita boleh downgrade tu card untuk yang tak ada annual fee, ataupun cancel tu card. So tadi Haikal kata dia ada 4 dan 1 tak pakai. Okey, walaupun kita tak pakai, bayangkan kita diamkan, tiap tahun kita bayar $100. Kalau 5 tahun dah 500. Jadi lebih baik kita cancel kalau kad tu kita tak gunakan. Jadi siapa dapat ROC ni? Saya berikan pada Haikal. Ni untuk encourage dia cancel kad yang tak gunakan tu. Kita dah sampai waktunya untuk let Faduli decide trader siapa yang lagi lawa.
Hassan atau Haikal? Okay, dari penglihatan kan, I prefer Haikal punya. Tapi tertarik dengan Hassan punya storyline. Itu yang saya saya tukar saya punya preference. I will give to Hassan for his storyline. Kita dah sampai ke penghujung episod hari ini. TLDR dia simple. Kalau mampu, baru belanja. Sebab tu kita encourage you all untuk spend within your means, okay? Shout out to Encik Fadoli Rahman, Encik Hassan Sani dan Haikal dari ONG XBH sebab joining us hari ini. Big thanks buat The Green Capsule kerana menaja lokasi dan terrarium for this episode. Hopefully tips-tips yang dikongsikan amat membantu untuk semua. Jumpa you all next time. Bye!